米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Anu rarima-rima kita在爱bin爱ku kawas ditaanan。即使我们有软弱，上主也不会拒绝我们。Sarikaka mapulung平安，malacay kita milayap tu suar nu kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Yopo siwa ku safa atsifang tu 36 atusir suarsa. Ano mirezerezeb ihji atu fanges aku ku ahlala mi punie. Unini tu atireng aku ku babaka arau tu kawas. Saan. 即使我的皮肉被疾病侵蚀，我仍将以此生敬见上帝。约伯记第19章第26节。Sarikakaaw, awa ay kumaan at lemak, baka paliasay titaanan na ulah no tapang. Urasaka, ano uso adinay ko falujo ita amiraot icingraan Zai kaca, bakay ni itaramaan na ulah at tumikumi kukawas milipot titaanan。没有任何事物能够使我们与主的爱隔绝，所以若我们真心亲近主，主也必定以慈爱和恩典看顾我们。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao sa ay pinengneng kiso tu katahlangsaan ako, nika rahker kiso tu nika sarucur no falucur ako mitier tiswanan. Ta unini ko sa kakimer no falucur ako misyayaw do masa maamaanay karurayan lemak。主啊，你不看我的软弱，但你喜悦我全心全意信靠你，因此我能够勇敢地面对各样的困境。Bakay ni itaramaan ang utapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。